I pozivamo ljudi da bi došli na novi klip na kanalu. Ljudi, danas ćemo pričati malo o beskonačnom Tsukuyomiju, to jest u stvari reći ću vam šta je beskonačni Tsukuyomi, tako da, hajde da krenemo. Beskonačni Tsukuyomi je plan za ključ oka meseca. Korisnik bi stvorio posebnu dimenziju koju je mogla da kontroliše i u njoj radi bilo šta. Ovo je najjači genjitsu ikada koji mogu da koriste osobe sa Rinne Sharinganom, mada je Madara uspela da baci sličan genjitsu, mada manjeg obima koristeći sam Sharingan. Također, za ovu tehniku je potrebno još, pored Rinne Sharingana, jedna prazna dimenzija i moć Jinchuriki desetorepe zveri. Iako ova tehnika to ne nagoveštava, Madara je htio da ju upotrebi da izmeni svijet na bolje, a ne za sebične ciljeve. Korisnici koji su mogli da bace beskonačni Tsukuyomi su Kaguya Otsutsuki, ona je posjeduje Rinne Sharingan koji je potreban za izvođenje ovog genjitsua. Madara Uchiha, on je mogao da uradi sličnu tehniku koristeći samo Sharingan. Kada je dobio moć mudraca 6 puteva i Rinne Sharingan, iskoristio je ovu genjitsu sposobnost. Jubi također ima Rinne Sharingan i bez njegove čakre je nemoguće izvesti ovu tehniku. Iako beskonačni Tsukuyomi predstavlja ultimativni genjitsu koji pretvara ljude u ljudšture na globalnom nivou, u njemu postoji nekoliko mana. Prva mana. Svetlost Rinne Sharingana se reflektuje na izvoru svetlosti samo neko vreme. Osobe koje ne pogledaju u mesec za to vreme neće biti zarobljeni u tehnici. Sasuke svojim perfektnim Susanom uspeo da zaštiti svoj tim dok svetlo nije nestalo. Druga mana. Korisnici Rinnengana mogu da se odupru svetlosti i tako izbegnu iluziju. Treća mana. Hagoromo Otsutsuki je rekao da osoba koja ima 9 repatih zveri i osoba koja ima Rinnegan mogu da prekinu beskonačni Tsukuyomi. Ok ljudi, to je bilo to za ovaj video i danas ljudi pišite mi u komentare o kojoj biste tehnici željeli sljedeći klip da radim, a mi se vidimo vrlo uskoro. Poz!